ta mama tina mātua, ia le ngata fo i leo au nā lea tua, i so se whata whaitaulanga, ia me se fo oe, o loo whapeona e mafuta marinea fiafi, ia mā lori fo lauri nei fo i vaiaso, i fe au mga aluenga, whatalo whatu ai le suafa manu mā lori tātou wali, le nei ua mawara nia vanoa tātou te, i le pule alofa lea tua, tai mai loutou soifua, ia malo nei ola i le nei fo i vaiaso, ia i fe au mga aluenga o fea ngai mai tātou ia le wha malo ia te oe le folau ia malo fo i le ono sai ia wha maulunga ina pervi inga o le atua ia ono lana taita inga ia te i tātou excuse me le nei a fiafi ia e wha maulalo le loto i lumo le atua ia ono le ei fo i se avanoa ua toi wha ngā ina i le ri i le niva iaso ia e la ngā ina lana upu amen o upu tuspa ia o tātou i lo wha le atoa ia e le ise e na te iloa umale fiongpa ia le atua peitai ia te le avanoa o mawhai ona tu ina mai e le atua ma tu avanoa le tātou sāvalinga e wha o ngā ina ai o tātou tangata le tōra mātou ta mavi ia la agua fio le ia fiafi o mātou maua ia toi wha fo i le vi inga ia te oe o lau tau singa, o lau la vea inga, o lau pui puinga, mauto finga wa e au mai e o mātou tangata. Le reia fiafita mā, e wha maua lalo le loto i o luma, mala au i lo wanganga pa ia e whetalai loto o lau whanau. O oio le whaia onga le reia fiafi, wha o ngā ina lo tangata o se mea whai ngā ruenga, ngā lue ailo mana, i wha peo no o le uputa mā, i wha peo na wha malamalama ina, i lau whanau le reia fiafi lo fina ngalo, wha manuia o e tamare reia fiafi tu mauatu lo vi inga neima se i o le wha mamau. Amene, amene. Vi ele tua. O te, o iei fo le reia fiafi ma tal noi le fiongpa i ale atua, ia e fia wha asoa i le fiongpa i ale atua e tu sai fo i male. Tatu savalinga, ia, mo ila tou o loo whaapeo na whaia la tou anapongi, amen, o le aso tofi, awane e misi la stofi le la utala noa i le isi vaenga o le tātou anapongi, sa o walu e kauso e mua o to atele ni so ila tou wa fesili mai anapongi le tuspa ia no o walu e sa ili mua e wha mautu le leile tali, le la tali o mautou fesili la aso tofi, ia i le tūlango le anapongi, ia mahi le tātou mata upuna le anapongi. Wa o wha se tuanga luina le tātou mata upuna, ono no o mana o se i atoa le lei ia nisio vaenga e ao, ono o tala noa ai, matali au tau fesili. Amene. Ke ua kali au se fesili kai se inga se si, ai le lei, ia le tūlango lo iai, Afai o iai nisio o tau o mamai o lo fia anapongi e te fia i lo, le arko inga angapongi, le la atali la utou fesili le ale anapongi e tala fia ngai mo le tangato lai mai inu fuala au o le ale whaatino ino anapongi o afu anapongi ese le tutono tuspo ia wane ka kiri kalango ai ameni ia atono le untatu tala noa i le tolu waso o le anapongi lea sa au tala noa tuai e ese le tau o le anapongi lea mai e ilo utatonunga o le anapongi le na ai kango e fai every week tolu aso pulea o e pe e te le la tatu tala noa moa i le vaenga le na ia maisi anapongi ese o lo tono tuspa ia ai maisi le anapongi mo i la tau lo o inu fuala au mo i la tau lo o i inisio vaenga ia o le atatu tala no pe fena tino lo anapongi i le aso tofi ia manisio vaenga amen ala fia file nei fa malusia le loto e mafaufau pe tilo i le Afai o le olanga po le ola Keriso o le tausinioga. Amene. O le auala le nei e ao ina e tausinio ai. Amene. Le la tātou tala noa i le afiafi le nei. Afai o se Keriso. Afai o se Keriso ai tausinio. Ai o le auala le la tātou tala noa i le afiafi po le tātou papostari le afiafi le nei. O le la tātou wa o ina ta iala o lau tāmo enga. Pe whaafewheo na e tamoe. Pe whaafewheo na e tausinio i iafo. I le ola Keriso. Amen. Whaafewheo na tātou tausinio i le ola Keriso. I totonu o le. Amen. O le mua koe ni tolo na mata upoiva. Amen.
O te, fia tala noa i le vaenga le nei. Fa mai le tala a Paulo i le kalesi i Korinito. Tau te leiloa ea, o e tausinio i le ala tanu, e tausinio uma i la tau, ai maua le tau i le to atasi. Ia faapea ono outou tausinio, ina ia outou maua. O i la tau uma o e fai aingo fie, e fai faatatau i mea uma lava. O i la tau fo i wala tau faapea ina ia maua le palango fie, a o i tātou, ina ia maua le pale e le pala lava. O au nei foi, ua whaapea ono au momoe e le male wha le tonu, ua whaapea ono au tui e le pei ono se tui le matangi. A o te whaatoi laloina lo unei tino, ma uwha iai ma polonga, ina ne iu ina le wha maoni au, o au sātala i atu i isi tangata. Lua Timoteo, lo na mata upue lua, fai upue. Tato fai taumar fai upue tolu. O le nei, ia e ono sai me ti ngā ai, o tala lea Paulo ia Timoteo, o le tusi muli muli a lea Paulo, aile imaliu Paulo, which is, o uni upu tā hua ia tala no ai Paulo a. O le nei, ia e ono sai me ti ngā ai, faapei o se tangata tau e le lei a Yesu Keriso. E le aise tau i le tau ana te whaalave lave e ia ia te ia i mea le nei o langa, ina ia whaafia fia o ia i le na whiri ia te ia e whai matangata tau. Whai mai, a whai fo i e whi nau se tasi i le fia malo, e le whaapale ina o ia pe a le whi nau e tusa matu la fono. O le ngalue i le whanua e te tau ona mua i maua e ia le fua. Ia e mafau i mea o te whai atuna, ona fua ina atu ai lea e lea li i atu o ele loto mātala i mea uma. Amene. Toi fo i atu i tua le tusi lea. Fumali tala Paulo i atu i Timoteo. A e le ta alo e tusa matu la fono. E le whaapale ina oi. Amene. Ia peo le tūlanga o lakapi. O lakapi e le mawhai ona manu malo se au pe a whai e le ta alo e tusa matu la fono o ta alonga rina. E ese umala tu la fono e tele ta alonga ai ese umatu la fono e ta alo ai e ke sau a sau de fusuanga. A e alu kon fusuanga a whai e knock out le tangata i tutonu ia pe kango le siku i le siku kongo le maya. E maua point. Ai e kango lai ku ise si kongo malai la kapi ia e kuri o i fafo ona fo i le tusa tu la fono ta longa o le tatou savalinga fo i faapea amene i le savalinga faaleagaga o le ala e talanoa le apostolo Paulo i fo mai tatou te leilo ea o e tausinio i le ala tanu e tausinio uma i latou every runner run so se tangata i lungo o le afo, i lungo le ala tanu po le malaika moe. E ala na i lungo le malaika moe o lai alu e ka moe. Me ala le naife mai e so se tangata ta moe lava tausinio e ta tauna mo moe. Pa alo le fanga ka moe moe, ka moe uma, because every runner runs. Lai tala noa Paulo i teimio lea, i teimio ta alonga, le sau le olimpeka, il vai tau le whaatino ino ta alonga. Le ala e au mai e Paulo le vahenga lea. Fa mai so se tangata a fo i so se tangata ta moe ata tauna mo moe. Le ala e tala noa Paulo re tātou savalinga faaleanganga e tusa i ai le tangata ta moe. O lona winga, so se tangata Kerisiano e aona ta moe o le tā moenga. E le tauna ona e ta moe. Tātou te le tauna ona tā mo moe tauna ona mo moe. Yo ro nga ka fo le nga lakwa ngar ka mo ere ropo fen me ka mo ai. Amen. Ele fa pena la ta to ta mo enga. O le tangata e ta mo e ai le mautonu po fen me ta mo ai. So se ka ngaka e mo e ta tauna i le me o lai ta mo e anga ai. Au e te ta mo e le mautonu.
lau Kerisiano a e ta moe, e le o se tā moenga kaunga onga ka moe. E le o se ola whaale anganga kaunga onga ola alu le loko. Amene. Wa ele teimi tātou te langona i whapenga, kaunga onga alu le loko. Kaunga onga whaio le mele, tauana ona momoe. O le tā moenga. Amene. Whamatala pauno. Whamai, e tausinio uma i lātou, a e maua le tau i e le toatasi. Whamelo tala pauno, ia faapea ono outou tausinio ina ia outou maua. O i lātou umo e whai aingo fie, whai whaatatau i mea umalava, o i lātou fo i wa lātou faapea ina ia maua le pale palango fie. A o i tātou, ina ia maua le pale e le palalava. A o a unei foi, ua whaapea ono o momoe e le ma le whaale tonu, ua whaapea ono o tui e le peiu se tui le matangi. O le tala noa Paulo i, e le tauna ona ta moe o Paulo. O lai ta moe Paulo fo mai e ta moe ina ia maua le taui. O le itu a inga ta moe le na, o le ta moe le apostolo, e le o kaulavanga onka moe kuri kulua. O le fa mai le apostolo Paulo, e to a tele ta moe, a e tasi e maua le taui fo mai, ia e ta moe peo le tangata le na. Ka moe lava ia maua le taui. Amen. Hallelujah. Ma ngai o le la mo lungo la sanga le utal no el apostolo i. A fai na o le to lua tangata no ese mai Israelu na o totono ai kupito mo tu fo i le temina au mai tangata ai kupito. A fai ngare ko lua kanga kango ese mai kongo ai kupiko kaka Israelu ese mai ko kongo ai kupito na o totono ole ai fo a fola ina. Ngare ko lua. Amen. A fai fo ila ke o faapea mai le tala tu spa ia ngare ko lua ka ngaka e sao le langi. Ta pe ke o faapea mai ngale ko lua ka ngaka e sao le langi. O longa winga su e poio o ko e kulua o la ka moi o ke manga o ia o mua ia su e poio o ko kulua o ke do fai ku nga o alu ngola o kala o ko nga attitude le na le fa metal apostolo. A fai ko lua ka ka sao langi ia e fi ngau nga o her ka 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 langi au ke pole fu o isi pure la ko lua o le sidia o. Amen. O le to ai nga mindset le na le ia i apostolo. Lai ma fo apostolo fo mai o a unei fo i pelu ono mai o a unei fo i ua fa pe ono o momo e le ma le fa le tonu ua fa pe ono o tui e le pe o se tui le matangi. Amen. A o te whaato i laloina lo unei tino, ma u whaiei ma polonga ina ne iu ina le whaamaoni au, o au sa tala i atu isi. O le tātou savalinga, we don't just run, e te tau ona tātou tāmo moe, e le tau na ona tamoe. Amen. O le tusi lalo tātou, maenga mua, run with purpose. Ta moe ma le wha moe. Amen. Awana i tau no ona e ta moe, ai ta moe ma le wha moe. Ta moe ma le wha moe. Wha mai le, I think i to tonu o le Phillips translation, wha mai, I run the race then with determination. Le ngaka inga e ka moe, ai au fuafuanga e lo wha moe. E le tauna na e ola i le olanga le ngei. Ona e le teimi tātou te ola fo i lele. E le eingos tātou wha moe lo mangai. Kauanga o nga ola e le manato le istangata e wakuai ango ka li kaya mai laka ngaruenga. And do what? Because o to a telo tangata o lai wha atalitali kuainga li kaya si malolo. No! E umale o langa le nei o tātou tāmo mo e savalinga whaale anganga. Au e te nau e vavena e malolo. A ia e nau e te ta moe. Ina ia whaapare ina oe. Hallelujah. For my New Living Translation ole verse lea. But tala Paulo, I run straight to the goal with purpose in every step. So se taimi il tamo enga Paulo for my so I run with purpose in every step.
I am not just shadow boxing. Tala Paulo. A ona e ta moe ma le wha moe moe. E ke le o kaunga onga e ka moe lo wola wha le anganga. A whai onga ke ola taulava na ona e alu le lotu. O lau ka moe nga kauanga onga e alu le wharesa. E te le o ta moe. Tau te iloa, so se ka avale lava e le whaongaanga, e ngā ke le mga o mia se ukunga, pe ngā ke le ngam, e le mga o mia se ka avale o lai kuku se pengisingi. Ai sea, ona fu e le o whaongaina. Ai so se ka avale o lai whaonga, o lai ola o lai whaonga e tangata ti e ai, e mga o mia le utu i te mi uma, e mana o mia le a, ia le kuku e pengisingi, mga o mia le ave service. E faapea nā fu ila sa valinga faaleanganga. Whaingo fia le Kerisiano e leo tamoe. E makwale angwa pe alu le loku, e le popole pe alu le loku, e le popole pe whai kaulang kuspa ia, e le popole pe kakalo, e le popole pe anga pongi sea, lei masana me o whaia. Ai o le Kerisiano o lai ngalue, o le Kerisiano o lai au na i le atua, o le Kerisiano o lai tamoe lan tamoenga. Amene. E mana o mia le upu le atua e utu ai, e mana o mia na ia le mafutanga ma Yesu, e mana o mia ia le ana pongi ma tatalo, e mana o mia ia le a. Ia le ola malolo ina, e mana o mia ia, e mana o mia e oe le upu le atua, e mana o mia oe le ana pongi ma tatalo, e utu oe ia ma wha malosia, edify yourself. Why? Ona fo o lai wha o ngā ina oe. Ai Afai e le o wha o ngā ina oe, e peia la raka avale la le kuku e le oa. Ele o whelua, ele mga o mia se pengisingi. Amen. Afai walu e whalungu e ngā lala wha le atua, o e ngā lala i le atua. That's good. O nai ta utu i ate oe, o laua umalea, wa umalo pengisingi mga o mia koe huku. Amen. Mga o mia koe huku. Amen. I te tonu o le, ta moe ma le wha moe moe, i te tonu o le tusi a Yeremia o mata upo e lua iwa, fa upas fuma tasi. Fa malitala ale perfeta. Fetala inga le tua. Awa o unei, o ilo manatu o manatu wai ia te outou. O manatu i le manuia. Ai le o le malaia. O lo o fetala i mai ai ova. E foa ina atu ia te outou le i unga. E iai le wha moe moe. Amen. Excuse me. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Amen. Olo o iai manatu, olo o manatu ma iai le atua ya te oe. O manatu i le manuia, ai le o le malai, o lai iai le fuafuanga le atua. O lai ai le plan le atua. Famele the Message translation, o lo o fai mai, I know what I'm doing. I have it all planned. Amen. O lala i loa e le atua, o lai ele polo kalame ma le fuafuanga le atua, po le purpose le atua i lo o langa. Ele o tau lava na ona e sau le o langa le nei, ele o oe o se, o se tangata ele e se vala awina. Fa mai le Efeso e lua, fai upa se fulu. Fai mai, a wā o lana lava ngā luenga i tātou, na whaia i tātou i a Keriso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua e le atua, ina ia tātou sāva vali ai. O oela, na whaia oe le atua, na whaia oe le atua i a Keriso Yesu, ina ia e whaia ngā ruenga le lei. O le whaia o ngā ruenga le lei lea, e le o se mea e tupu whaafu e sei. Amen. It's not an accident. E le o se mea fo le te iau o tupu ngā ruenga lea. Whaingo ngā ruenga le lei po le whao ngā ina o e le atua. How many of you know o le wha malolo mai o le ngā ruenga le lei? O le whaiva venga o le ngā ruenga le lei? Amen. O le tālai o le tāla lei i whatau ia Keriso o le ngā ruenga le lei. O mea umalava le tono o le tāla lei o ngā ruenga le lei, o ngā ruenga le atua. O mea le lei uma ana mai, fa tala le tuspa ia, o mea le lei uma e mai le tama o le malama lama, wha malolonga e mai le tama.
Amene, va venga e mai le tama, o manuia e mai le tama, o mea umala o ngā ruenga le leia le atua. O lea lai whameritana le tuspa ia, na whaia i tātou ia Keriso ina ia whaia ngā ruenga le lei. O ngā ruenga le lei la ia, e le o se mea tupu whaafu e sei. O ngā ruenga le lei o lo o fina ngalo le atua e te whaia, e le tupu whaafu e sei, e te le a o a inga. Excuse me. Love, can I get some water, please? Sorry, guys, excuse me. O ngā ruenga le lei, o lo o fina ngalo le atua te whaia, e le tupu whaafu e sei, e te le a o a inga, pe tau lai e ave iai, po se tau lai e ave iai. Po le focus, e te le a fo i le discipline, ma le focus e te ave iai. Ona e mauala ia, ona mawhaila ia, ona e whaia ngā ruenga le lei. Amen. Hallelujah. So vaenga mua, ta moe ma le wha moe. Ie iai lo wha moe. O le wha moe. O lo wha moe ina ia wha o ngā ina o e lea tua, e whaia ngā ruenga le lei. Run with purpose. Ta moe ma le wha moe. Lona lua, run with discipline. Ta moe i le ola ha o a ina. Amene. Ta moe i le ola ha o a ina. O lau ke kango wha sa mua, ma le discipline i le ha o a ina. Tato atu i le. Mua koe ni toi. Eiva. Whau pui lua fitu. O lo faapea mai. A o te whaato i lalo, lo unei tino, ma ufai ei, ma polonga, ina ne iu, ina le wha maoni au, o a usatala i atu isi. Amene, ele o ta moe paulo, discipline fo ile lona tangata e au noa ma se mafuanga. A e whaitau mai i whamertala paulo o te whaato i lalo ina lo unei tino I discipline my body. Ma uwhai ai ma polonga ina ne iu ina le whaamaoni au. O a usa tala I atu isi tangata. Ele o ta moe o la o a ina paulo. E au noa ma se whaamoe. O lo o ta moe a o a ina ia malo I le tausinioga. O lo ta moe paulo ina ia malo I le tausinioga. Amene. O lae manao ia paulo, ia maua le price. Amen. A e tango e whaamua mua fina ngalo le atua. O le toa ingata moe le whamele apostolo. O le ta moe le ele aima se me whaalave ia ke oe I lo whai o le fina ngalo le atua. Amene. I le mua le, koe ni tōnam ta upu e se furu. O lo tala no ai paulo I, o le tala no I le, o la discipline. Whai upe lua tonu. Whamere tala paulo. 23. Whai mai, ua tatanga mea uma ia te au, a ua le au ngā mea uma. Ua tatanga mea uma ia te au, a ua le wha mā whana mea uma. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Whamaile tala paulo, ua tatanga mea uma ia te au, a ua le au ngā mea uma. Amen. E pule a oe ia pe maka lau Netflix. E pule fo I oe pe ke ngofo I le Facebook, I le po a koa e ungo mara whai kaunga lau kuspa ia. E pule a oe ngai kanga. E le o tau fia oe seisi. Ai le au ngai lau savaringa.
So o le tala noa la le la apostolo fo mai ua tatanga mea uma ia te au, a ua le au ngā mea uma. So o se tangata ta moe ai, discipline lona, e discipline lona tangata, e le pule le Facebook ia te oe, e le pule le social media ia te oe, e le pule le Netflix ia te oe, e le pule sisi me te oe, o oe pule le taimi. Amene. O le te ta moe le tamo enga discipline. O mana tuwaila i o le tangata leo Usain Bolt. Le kamaloa le kakapiko i siringa masau i le afo. Le world record. E vai mai mawhate te inga tangata i tamo mo i lungo le lungo se lau mika ma le mo meo ta alonga ta moe. O e vai ka ngaka ngai o nginga e le ai mase se sau ka moe masea, mase ofu vai li masea, pe sau mo songa sa keke ka moe ai. Amen. Amen. O tangata fo ia, e a fo ino le meho o i latou mea ai. Amen. O mea ai o maka le sia so nga o ki fio ke maka i profile o ngaka. E le so maka i fo i lele. He o i kama fusu o ke alo maka i lako profile pe fa fela lako diet. O le kele o ka ngaka ngi, e le ai mo meo meat. E ei mea ai e lea, e wha asa ina e la tō tangata, e ei mea ai e whaila ko trainer, aue ke aile mea aile, aue ke aile keke, aue ke aile mea, o lai discipline o la tangata ina ia mawhai ona malo. E o fo ina ino lea, i lo langa ta moe. O tangata i ta moe, e le wha apea ngā whio, ia o mai ka moe. O kai au uma, o lai ka kuke moe, ai alar ka ngaka lea haru ko lengi. Amen. O lai discipline o na tangata. O la ka ko ki ngofo i fale ainga lai ai ka ko urupua se tu lou o ka ko afu mo me ainga le ka ko fasi pua o mo meu afu mo meu steak o me ai fo lai ka ko ke ai ka ko so uma. O ka ngaka ngi o lai discipline la to la fu ifia ai steak o la fu ifia ai la to me aina. They discipline themselves. E awani ai ono lai ta mo e mana o maua sea. Ia se e mo le price. Me ala le nai ala ina wha asai la to me aina ai, but they discipline themselves ina ia maua le pinge aulo. Wewa ai, mea tonu ale na, le ai masi pinge aulo o e mau, o maua, ai sea, langa leka ke ai steak maka ai mea lolo. O Usain Bolt, la sa ko lengi le ai mea aina. Ia mana au kama mo e uma, they discipline themselves. Le lopo o ele si mo le si pinge sulu pe anga fa pe ke pe anga fa pe fu e discipline o tangata ia so la ke afu ke alo ke kamoe. Ai ona ele disciplininga o ele disciplininga ka ika ia me fu ile le na e ala inga le inka ko pinge aulu. Le tala no paulo tau au mai le fa ta inga. E tangala ka ko ai le o mea umai o ngar ka moenga. Mea fuila na le tala no ai paulo foi mai watatanga mea uma ia te au, a ua le au ngā mea uma. Watatanga mea uma ia te au, a ua le whaamawhanawhana mea uma. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. E le o whaamalosia o i le telo mea, o lou nofo i le po a to i le social media, e tanga ia e pulea oi wa o lou taimi o oi ona. Ai le au ngala i lau savalinga i le whaamalosia i oi, luinga na tala paulo fo mai, he disciplined himself. O laiki nganga, o afu ngole me, o fo le au kamo moi, e le aso ngā lai fo iskamo Usain Bolt, la fo ifia ngofo nga i lumor kiwi, maka kiwi, a aisanga potato chips, ma aisanga ice kulimi, mea umanga nga fia ai fo i pe au kako. Ma le au kamo moi, o fo i le au fusu, o la tau umalavanga, la manga nga o umaya, e ngofo i le afu no le mea, pe fo kako o mana ongo le tino, la fo ifia ai mele leila ko ia. But they discipline themselves. I le tamo enga la nai le tino. A le au mai e paulo lea, tamo enga wha lea nganga. Tau tei lo tangata uma lai fia i mo meo o wha fianga leo langa o aki whanga i pulea oe. Wa les tangata. E po a toe mata ata Filipino. Lai makua i Filipino mea po e kau leao, i no nga waka Filipino i mero ma waka. E le o whasa inga vo i lele wai e ngai kanga ngai maka. Ai le o ngala,
e le o ngai lau tamoenga, a o le au mai le apostolo Paulo, a e mana o te tamoe, ye e tamoe ye e maua le price. Amen. O le la asanga le na le mana o le apostolo. Amen. Tato atu le tusi le alelua. Amen. Atu se e peru o lom ta upas fuma lua. E peru o lom ta upas fuma lua. Fai mua. Fai mali ta la. Atu spaia. Fai mua. O le nei o i tātou foi olo o ua vanga ia e le whaapo putonga o e mata mai. E faapea ona to tele lai tala noi au pa ia lai maka mai a kākou marka kamo enga langi fa mai. I nā tātou tu e se ia o mea mamafa uma a toa maleanga sala e faalave ngō fie ai i tātou ia i tātou tau ia te tātou ia tātou tau fetuli male ono sai i le ala tanu o i o tātou luma. O lai fai mai tala tuspa ia ave ese avenga mamafa maleanga sala uma. Ai tā momoi. E uma le o langa le nei, o la lava e tio le stangata e tau mawhai eva ese avenga mafa ma tio le maleanga sala, e rei a makalang ka moenga. O le maa nei o le whai upu le whamai, ave ese a foi, mea mamafa uma. Le ai mas ka maka moe ke vai ukunga, o ka moe mai masi ofu vai li. Po o ka moe mai masi lausa keke po se olo mu. Amini. We vai ka ngaka ye a au. Kaka fo i le or ko unga au. Ke vai le e foi. E tau mawhai e whai mo meo ofu maa ngifi fo i e. Amen. E o si tu lo. E o i mo meo furu o la tau tino. E ka sele uma. Ai sea, o lai tau mawhai e ave ese uma mea. Ina ia auane i whaalave la vea i la tau a o lai a. Tausinio, lai a au. Ia makua i se e le ki ngoi rungo le vai. E o i ai fo i o la tau laulu. Vai o isi mo se le po o la tau ulu ai ale ai. Wa mai me le rapa vo i le mai pu lou vo i le. E tau mawhai auanga i eise laulu e whaalave lave e ka o fia. I ke i awa si lou le atu. O le whanau nau ta ingana, e ave ese umani mea, o lo o whaalave lave ina o e matao fia, mai lea au, he ofu ilai kamaka moi, we vai kamaka mo e malako ofu voie, ke vai makua i mangifi a ofu, kas kamai ofu ai whailunga i, he oi me o oi se e vai, ko i tiki aia, le ima se ka mo in sports shoes, pongi safety, se e vai makua i maa ngifi se e vai makua i maa se kau ma whai lava e auane i eise me wha ma whaina le tamoe. Ke vai o kamaka alo uma e tau ma whai ave ese uma mea mamafa. E le ai mase se e lako e ka moe mangi safety. Mangi se e vai mamafa fo i e, pe alu aku ma se ufu ai umi poso ngolo mu e lako e ka moe ai. E le ai mase se alu aku whapenga. Ngā le wharkalapu lai o i kangaka au kangaka ka moe ai. No. Ea, e ave ese uma mea lai mamafa, ma mea lai whaalave la vea la tau tamo enga. Lea lai whamaritara apostolo i whai mai, ave ese mea mamafa, e ho o marike mingei, o la lava e kau mawhaikangaka e umale o langa o lesi, o la lava e tiol ma mea mamafa, male anga sala, e le i amatanga lava lana tamo enga. Amen. E le i oso ai lungo le rapa. Amen. A ole mea wei nei, wata tauna e punga i lungo le rapa. Wa tatauna i lungo le au wala tanu. Ea, a mata lau tā moenga. Amen. E ke ka mo e tusa matu la fono. Wa le o to yaini mea mamafa, wa le o to e tiolo oe maseanga sala, wa umanga isu si lo wolanga, o le wa e lungo le ala kango, le lau e ka mo e you discipline yourself. Amen. O le wa e ka mo e wale eise se koe whaalavi la vea lau, mo e le wa e saungi. Amen. O le na, o le wa e mo e lo wa mata lau ta moenga we e sauni. Amen. O le whaanau nau ta inga na le apostolo Paulo. Le si vaenga o te mana o te tango e tusi lalo. Tausinio i e malo. I e te oile attitude nga au e ke mangaku e ke longa lua. Au e ke mafau ke e ke afu ke longa lua le whaale anganga ngi. Amen. I e mafau i e manu malo. Fi nau i e manu malo. Amen. Finau ia e manu malo. Whamaritala le apostolo Paulo i le mua korinito. Eva. Whamaritala le apostolo.
Tau te leilo ea, o e tausinio i le ala tanu, e tausinio uma i lātou, a e maua le taui e le toatasi. Ia faapea ono outou tausinio ina ia outou maua. Tausinio ina ia e maua. Amene. E tā ua lou tausinio ina e maua, aua le tauna ona e tamoe. A ia e tamoe ina ia e maua le taui. Ona le toa tele o taimi. Ino il tātou sa valinga le nei. Whamaile. Whaila unga. Amene. Whaila unga iwa, whai upa se fulu. E tā ua uma taimi o lowo langa. E tele taimi ati tātou uma tātou sa valinga pēno o whai atu. E les tangata o la lava e mawhau e kwai lava o ngokali kaya kwaianga a. E le tauna ona e ola, e le ole matua o lau soifua e te ola ai se le koki. E le skaka whai mai. Ai, e le ia se moa inga lau koe inga e se lau kausanga ngau lai lau koe inga. Ia ma loa mo lau koe inga o se lau on kausanga. Ma lo lava, ma lo le ola. Ha, e le ole umi o le ola. A ole a. A ole mea na e whaia, pena ea, pena uma lau tausinionga. Wai ei leisi se lau tausanga, na olai, e le i tamo e lava. Kusalanga onga ola, a ele i ai lunga tamo enga. E le tutusala martangata na olea, lua se furu tausanga, a lasa i lunga, lasa ka moe. Lasa i lunga le lenga langka moe, langa le langka moenga. He run his race. Na whaia le mea na mana o ile atua. E ile stangata le leialo na ola na tele i whaia le mea na whaia tu le atua e whaia ele i aifo i lunga ta moenga. Ele i ta moe. Amen. A lefa mai, o le ola, o ka se maangai. Ko kei loa, ko whai kaut au so o isi au so o nga maali liu e kai inga ua, sa ua inga au so. I persecution e ngai. Sa maali liu na haiki isi o le au aposkolo. Ele i maua le ka iwa se furu, ele i au isi le ka iongo se furu. E o ia Yesu, ele i au Yesu le fa se furu. Sa puulo na ola. Ai na uma, it is finished. Na uma le leina ulunga sa tau fo mai, it is finished. E o fo ia Paulo, au lunga Paulo fo mai, it is finished. Me le na ala ina watu tangata ile langi ai fo mai le tala le atua. Well done. O le upu well done e fa filo ai me ka ko. Amen. Ai se o lawa uma na fai. Ia o tausinio ina ia e maua. Ia e mana ele tala lisia o wofai fe auna, tai empty. Ia e o taimi e wala au mai le atua ia ke oe. Wa umar fina ngalo le atuanga e whaia. Mo oe aia mo lowo langa. Finish. E mawhaina e whaia. Ala na mawhaia le apostolo Paulo. E le whailonga tangata la le atua. A le wha matala ala apostolo. I discipline myself. O te whaatonu i lo tino. Ameni. A o ina eta mo e wa whaonga ina o e le atua. Amen. Lena ave i le apostolo Paulo ia Timoteo, fa mai e tamo e tusa matu la fono. Ona fa apaleina le oi. Ai fa martala le apostolo, o te fa atonu i lo utino. Ngai ke ua le au ngala ula unga. Amen. O fa ape na fu ila sa valinga a o tato iai le sa valinga le nei. O le ta ua i o lo tamo e tusa matu la fono. E te tamo e tusa ma le finangalo le atua, e te tamo e whaatau nuu le finangalo le atua. A e tausinio ina ia e manu malo. E te usita i le finangalo le atua, pe a whai o low attitude lea. O le te tausinio ina ia e manu malo. A whai o low mawhau o kangaka le kausinio ki fia manu malo. E te usita i le finangalo le atua, e te whaia le finangalo le atua, e la ngona fo i oile ori. E te whai au whai unga uma, e fua i lunga o fina ngalo le atua. O au whai unga uma lava, e fua i lunga o fina ngalo le atua. E te whetu una i lo o langa, e tusama le upua le atua. Pe adjust lea, le o langa o e tusama le upua le atua. Pe a whaile na e te tausini yo, e te fia manu malo. Ai o le tangata o la e tausini yo, e le fia malo. Dai kauanga o ngā alu le loku, ke weo kamanga, e le fia alu le loku la sa.
e le fia ngau e sa ili le upua le atua, e le fia kapua i le atua, e le fia angapongi, e le fia kakalo, e whako a whai le finga ngalo le akua, pe ako kusa manga polo kalame, manga fuafuanga. E whai umamea umasa ilonga inline mana fuafuanga, whato a whai la i o le finga ngalo le atua, o le itu ai ngata le na. E le o ta mo e ina ia manu malo. O ke le iloa la pe whaapale inga. Ono le upa tuspa ia, whama ia e ta mo e peo lea, peo le tangata le nau e whaapale ina, ta mo e tusa matu la fono. O le ola la au na i le atua, po o lau ta mo enga i luma o le atua. Amene, e ta ua le ola discipline. E ta ua le ta mo enga le whamaritala le apostolo Paulo ia faapea ono outou tausinio ina ia outou maua. E te whaanau lo loto, you discipline yourself, e te anapongi, e te tatalo, e te nofo e whai taulau tu spaia. Amene, lai o umaista ngata i lunga Facebook, a o oe, lai whao ngalo teimirena, e te whai tau e lau tu spaia. Amen, o lai te sa ilia, ai sea, lea lave te nau e tuli le me, you discipline yourself. Amene. O la fo e a ai umar to telo tangata to e kalesia a o oe e tele o ai o lawa e fili te anapongi mo le tolu aso pe te anapongi mo le tasi le aso po le alava le anapongi tele fa atali se ilonga saule fai fe au fa pe atu la alu kako anapongi lo su kasi aso no you discipline yourself e te alu lava oe e te anapongi e tau le fai atu fo i wai tele lava no fai atu e to tele niso tangata a fai aku fonka kalo ai e kalesia e mua e fonka kalo ai leka kai kalo yo lako a inga a silonga fo ia a fai anga pongi kele fo ia la fo I mo ana pongi fo ia ale e kalesia ana pongi ai le ana pongi ala to ia fato a ana pongi mea fo ia te tele ai leka kai no fo na ia no personal life ele te tai no fo o ia e fai se mea I tonu mo ia ai ole ola discipline na po le ola le o tangata a o a ina le ola lea e te ola e a fo ino le mea e va api le ala le te aluai amen o la lava fo e a fo o le whaingolo o lo kerisiano e te le o fua ina ista ngata a o le nei lava ke compete o ilo wola whale anganga ko sa pe ko ke o mamakangaka lo loku I ko kongo o kou loku e le fua inga I kongo oi ke le whakari si ilonga anga pongi iska ngaka whako anga pongi sea you compete le te mana o ia e maua le manuia lea, ke alu a oi ke anga pongi, e ke alu oi ke sa iri le lii, e ke alu oi ko kongor kakalo, e ke alu oi la lave te ja, tausinio lava oi e laulenga. Tau te ilo le upu, e a masanina ufai tangata, e le whaapale ina oi, pe a whai ke alu le lenga alisi. O lou taui, o laile I unga o lauleina, at the end of your own lane, tu te lo tangata tamo mo e akama mo e ke ua le lenga alesi. Disqualified. O lo tauila, o laile I unga o lau lenga. No ba tua se whataita inga. I to tono le tuspa ia. A e wa aile tuspa ia ele o fai upu umar tuspa ia au ngā ia oi. Amene. Ele o fai upu umar tuspa ia e apalai lo wolanga. Whataita inga. E ei le fiongo pa ia le tu tonu tu se Timoteo, lai tala noa I mo meo ti akono. Lai au mai ai lea, le whaatonunga le atua I ti akono, le qualification o tangata a vea ma ti akono. O le foi upula na ti akono, e le au ngai ka ngaka le ki akono. Ai ma whaina e whai tau e tā pena I oe ina I a vea oe ma ti akono, pa e le apalai e ia te oe. Wha pena foi la foi upu yulungari. O foi upu yunu ngali, e le au ngai tangata 5. So e leila se mea, e le apalai le au 5. Paunu me mo e whai le au 5, or ke au ola whaamasingo oi, pe a whai kaut foi upu na, e le apalai a la tau. Amene. E tele yo vaenga le fiongpa ia le atua, e le apalai ya oi ai, o le tele fo I o a foi. O fiongpa ia le atua e apalai a te tatou. E ai la, ta mo e lau leina. Whaatita ingol ti akono. Ti akono. O laua au mai le upo le atua lau ta iala. Laua au mai le upo le itotono upo le atua lea le tamo enga e tamo e le ti akono.
Afai tau lai o le lainga le nā. O le lainga le nā le ti a kono ke ka mo e a o ia. E tusa male a. Male lainga le wavatu. You discipline yourself. I to tono le lainga le wavatu e le atua ia te oi. Esea. Ona a o ina umalo wolanga. E whaapale ina o e le atua i lea. I lau au nanga i lungo le lainga na tu ina atu ia te oi. Whaapea nā fo i lai mo meo a o urungali. To tono le tuspa ia, whameritala le tuspa ia, husband, love your wife. O le lainga le nā e ta mo e le husband. So as a husband, you run according to that lane. Po le a lavalani me tu tupu i lea, i le me. O ani me o whaalave la vea oi mai lau ta mo enga whaale ta maa o le ainga. Whaale to olua. Wha husband. Mai whasa mo le husband. Au e ta mo e wha husband nei nunga le lainga. A whai o yesi ka mai ka i o whaalave la vea oi na. Eu ese ka mai ka i nga. Aisea, lana lai whaalave lave o lai a vea ma nga sala ia oi leke ka mo e lau lainga. O le issue le mele na. O a umarani me o whaalave lave lau tamo enga wha husband. Ave ese a e lea o ngai lau tamo enga. Fo mai la, o le lainga la le husband. Nai fai mai, o le alofa mai husband, love your wife. Full stop. E le o fai mai le tuspa i e te alofa i lau to lua pe ale lei. E te alofa i lau to lua pe ale nu tuoso. Ia wa o le tele au fafine, ia se itulo i kalo. Hi ladies. Mai outou. Good. Thumbs up. O le tele au nisho tina ngu tuoso. Amene. O le mea fo ila le na, ele o fai mai le tuspa i e te alofa i lau to lua pe a fai ele ngu tuoso. No, fai mai alofa i lau to lua full stop. Pe ngutu oso, pe le lei, alofa pe ono o le whatonunga le nā le atua, e wha amasino i nai oe, e le ma whai ona e tu i numo le atua, whai atu le atua e te oe, san. O le ale mea e le alofa i lo kolua, yo le nguku oso yo le whawhingi. Ok, loa e whaapea mai le atua e ke oe, ngau whai aku ia ke oe ke alofa pe a le lo kolua. Tira o whai atu ia te oe te alofa pe a whai e le ngutu o solo tolua pau ala u whatonunga ia te oe. Alofa full stop. O le lainga la ia le tamaloa. O le alofa. Pe le lei, pe ngutu oso, love. Mea la le nai whaapea whawhinge ai o le usika i o le mea whainka. Le o le alofa le mea piko shiring whainka. Amen. O le lainga la na ia tama. O le alofa. O ono sa i le alofa. Amene, wha pale. E le ngā o ia. Amene, le alofa. E le tau i masui le alofa. Te ta mo ea oi lau lainga na. Le lainga le nā tama. E o fo ina tina. E iai le lainga fo ina mai e le atu e ke ka mo e o you discipline yourself to run in your own lane. Fo mai, wife, submit to your husband. O le tele o whawhine, e submit i husband o isi, ai le submit i ala to husband. A lefa matal tu spa ia submit to your husband. A whai e se upu ioa e te le malam, se vahenga o le leta ioa e te le malam malama ai, una e vili mele kia o konga wha malam malama atu. Your own husband. E te whaalongo i ai, you submit to him. Kaung kako kala ngope whaafenga whaakingo submission se aso it's a really nice topic to talk about. Po le ale mea. Iwa iris keminga wha mai kala se whafingi. E lea lofa mai hala lea kiau. E ala na lea lofa le tama loa i le whafine. Ona i leo submit le whafine. Ke kei loa aka mo e arka malo i langa lainga i lea lofa. Pau anga le mea lai manga o le whafingi. E manga o vai mai o lai whaali e kule a lofa o longko rua yanga ia. A orka maloa. Kasia le mea manga o erka malo mai longko rua. Ia whaalongo mai longko rua yanga ia. Se vai e o le aka mai o le tuspa ia aka mo e alarka malo i langa lainga o le alofa. O le whaingo o fie i le whawhinge o ngā usika. Wafo ia e alofa i loko o lua e le i umaku e kere i whai aku se ki e la amelo ko rumai han e waku sau ki. E sea, se o le ngau o le whawhinge whai aku se mele leia ki o e sea, langa laiva i mele whawhinge o loa alofa e kere ngau ia e si ngai ka malo e o le alofa i o ngai ka malo e la kuala le whawhinge ha. E ka kaure whai e se whi au e submitanga ia o le whai ngō fie inga submit. Ai o le whai ngā kāfo i e ka malo ngā lofa.
pe Afai pe Afai e misa me le au I fika finge Afai e le whaalongo fo I whawhine ele o alu whawhine lana lainga. O le mea na le tupu. Wa kau mawhaira ka maalo e alu lainga finge. E kau mawhaira finge alu I. Kusa wa vatu le whaatonunga le atua I. Mai whaatonunga le atua ya Kevin. Wa le discipline Kevin I. Sa walianga ye le alofa. A wa kau mawhai Kevin e whaamasingo I ron korua. Se kau ngai usi kai mei ka ulu mele ngai. O le fesili o alofa. Amen. Afai ele o alofa. Aua la le whaia kalanga, ai sea, langa lau e wha msi ngole pāte la au o lau lenga waku le atua ke ka moe, o ka se maanga ia. Amene. Wha pēnā fo I la whanau, o le upatus pa ia wha mai whanau I outou wawa I outou mātua, I le atua. Ava. Pau ala ni ngā, adua kwa whaakongunga, ava. Hey, honor your parents, full stop. Te tonu la tu spa ia ei fo le lainga fai fe au e le lainga ku ai fo au aposkolo o le manga ia o le lainga na au mai e le atua tatu tamo e a o la you discipline yourself le apostolo la paulo e te tonu la tu si le oi fo mali tu si le fai la unga iva o mea uma we e loa e faia e o lima ina faia ia malo malosi a wai le ai se ngā luenga po o se ma fau po o se iloa, po o se poto I le tuunga mau, o loo e alu atu I ai. O a umala me mo e o lima fai. O le o langa le nei, e le tauna ono tātou feola, se I tulou. Amene. A o le tātou te tā momoe. Amene. O Kevin e fo ilanga ia lainga. Kei me alu I Kevin ia fai kaulanga lainga, o ka... Kei loa ele kei mi e umanga whaingia umeo ke whai kau ki la ulenga o ofu ma la ulenga. Ia, to be honest, o sau o whako ese I lumo rea kua sea, wa ofu le kama malanga lenga. Koe fo I le kama I kongo langa lenga, wha mo lalo I le atua e koe me I kongo le lenga. Amene. E se wha whikunga pa urkanga ka mi o kongo le aso. Ai ka ngoe kusipa ia. Amene. Umai fo le aso whako ese I lumo rea tua, ai sea, he o kei mi fo I kako ke sasi e fo I ngor kako sa varinga. Amen, au ngi e faapea ua paia le ua fo I leise si e ako akoa lalangi ngai pa that doesn't mean o le ai le ola le ako akoa what excuse ngā ngisi. Mai no one is perfect. Ia, e o ale kei loa se kuro, e o arka mai moa langa kei loa le fasi foi upu ngā no one is perfect. Pa ele o se excuse la le mea ngā au e kako ke whaia o le upa tus pa ia. We discipline faatonu o tātou tangata. Amen. O lau savalinga whaaleanganga e iei tala na e mana o e whai. Wa e le to e whai, you discipline your tongue, you hold your tongue. Matala atus pa ia, you bite your tongue. Makua kango e ka ofi o tala ta vita whamai o te ta ofi maso lo ngutu. Longa winga o maso umai rungo ka vika, e ka ofi o ka vika menga ngi ke o wanga sala i o lumba. So he disciplined himself. O le ola whao ngā ina la o le apostolo Paulo matangata umartus pa ia. E leo tangata ta whawhao. O tangata they disciplined themselves. Whamatala le apostolo Paulo mātou te o ti aso whaiso. Lea lai sau tu tonu male anapongi. Fasting is part of this discipline. Amen. O le anapongi, o le ola anapongi. O la lava enjoy e tangata le afu. I le olanga. O le vai aso la le la stofi. Au ane emisi o le atatu tala noa iloa. Inisi o vaenga po o pasio fasting. Po o anapongi e tā ua mo le au mamai, o tangata inu fuala au, o le anapongi, o le whainga o le anapongi, au ne emisia la stofi, o nei te emisia ro la stofi, emisia le si vahenga ka au, o la anapongi o e whaatino ina. Amene, sa u tau fia tātou, tā upule nā, ono lo unau se ia maua o mamai, ia nisi o vahenga i fia tara noa hai, ina i au ili o mamau tuspa ia, e whaatatau le anapongi, so soani lau sāvalinga ma lau anapongi, matali ele tele o nisi o fesili. Amen. A o le vahenga le nā, e o fo ina le tatalo. Tau te iloa e, pulea o e peke kakalo, peke le kakalo. It's up to you. O la e kanga e le kakalo. Aia, ai le au ngai te o fumelo tala just pa ia lay aside ave ese uma mea ngai fa ala vila vea lau ka moenga. Amene o le tatalo ma le anapongi ma le faitau la fiong pa ia le atua, it's a must. So se tangata kerisiano e tatau na anapongi ma tatalo faitau la fiong pa ia le atua.
o mea tā ua i e tutonu o le tātou sāwalinga, whawhanga ino tātou tangata, mea nai whamatala ala apostolo, ua tanga mea uma, ai le au ngā mea uma ia teau. Amene. Whamai e le wha amalo sia au pe wha amawhanawhana ue mea uma. O lai kanganga e makamaka le Facebook, ai le au ngā i lau sāwalinga, e le wha amalo sia i lau sāwalinga wha le nganga. Amene. Le lai maanga ia le keiming e ke makamaka mai o le lai au ngā. Pawara le keimi au ngā i lau Facebook mai so umalo o langa, keimi kisa nunga ko pai postari. Amene. Amen. E leo wha sāfo i lau wha longo i pese wha longo. Ai o le kelo pese lai wha longo i stangata, lai whai ma wha lave la tu sāwalinga, ai whai ma avenga ma mafa po o mea. To te loa tele fo i ata tātou te matamatai. And that's one of the reason ala ina tātou le mauani whi au mai lea tua. Ai sea, ona ua leo te tele ia leo o pese o lau langi le nei, ua leo te tele ata no tātou matamatai, ua pongi sā i to tono tātou, a o ina wheta lai mai lea tua, ua tātou le langona. Amen. Ai a o ina e tango wha to i lalo uma leo nai to tonu o lau tino. Au mai whafo le ta tonu le no tala no ai from prayer and fasting. Amen. Discipline ourselves. Wha tonu le tātou sāwalinga. Ia e sa vali. Ia e ta moe ina ia e maua le taui. Run with a purpose. Ta moe malea. Wha moe. Run with discipline. Ta moe malea o inga. Ta moe fo ile ta moe discipline no lo tangata ilea. Le ngata ile ola whaapa ia ina. Ola wha mama ina. Amen. You discipline yourself. Amen. Male ta moe ina ia e maua. Ta moe ina ia e maua le ai ka moe le apostolo Paulo. Fo mai ea. E le mawhainga whaapa le inga oi pa ele ka moe kusa maku la fongo. E iai le tu la fono ale wife. Amen. Na ele tu la fono I te tamu e o ia. Whamatala ele whaapaleina o pe ele tamu e tusa male tu la fono. Tala Paulo ia Timoteo. A tamu e la le wife. Ele whaapaleinga o le lainga le husband. Ele whepe ke ka moe o ngomai. Le tua. O alofa I loko lua. Aya. Amile kua. Yoenga alofa. Ai kere whaalonga se minga whako I loko lua. Alanga o alofa. Ele whaapaleina la o le lainga o le alofa. E whaapale o I lungo lea. I lungo le laina o le whaalongo. So that's your lane. Amen. E oke meki fo ila lo lofo le lo fai wo ku ele tu tonu te o fo matala tu spa I nga wa I lo loto I lo tani. Me ala le ngaso fa fingea e a lo fai lo ko lo ono le na fai le tu e wa I lo loto I lo tani. So se fa fingea la wa I lo lo ko fe me lo ko ui. La fa me nga yo le lofa. Le no fo me tu spa e wa I lo loto I lo tani. Ai o le staila o le lenga la le nana vatu ele tu e te ta mo e ai. A ola ke me ke waku ai ai wala au mai le atu mai ia o le palele nei o ai o e ku kama o lau palele nei o le pale o le lofa amen fai ngo ina wa e tusa o le to lua o le husband o le pale la le fa pale nei o e fa malo atu fa malo lava I launga luenga fa husband ia o lo la ia ko fa mai o le fo inga ave o maki a kongo Sau foi le si lau ngā kongi fa mai o lau pale le o le husband ale la fai le o lau ngā kongi lo fai o ki a kongo la e tusa e malau ngā luenga fa ki a kongo o lau pale le kusa malau ngā luenga fa pale o e tusa malau tamo e ngai lunga lau ngā luenga fa ki a kongo o lau ngā luenga fa fai fe au okay o lau pale la le tusa malau ngā luenga fa fa mai o le manu malo fa pale ina amen So e tātou te tāmo mo e la a whaite mā lo mai launga I lau tāmo enga whaale husband o male lei a laua lau kā mo enga whaapale o I lo whaamaongi. Amen. Wai ma whainga e ora se lau kau sanga I kere I whaamaongi ro kōrua e le whaapale inga la o se kamale lei. E le o umalau lenga wha e kere o ka mo e lunga e tusama tū la fono. O le lenga wha husband. Wha pēnā fo I lale tele o isi vaenga o tātou whanau. Ia, wha pale tātou uma fo I mai o nga o oenga o wa. I lau ka māmalo ki ngā, sa e wha alongo. O lau pale la leo loa. You honor your parents. O lau pale lea. Sa e awa yo mātua. Amen. Tusa matu la fono na e tamo e ai. O lau pale le wha pale inai oe. Yo lea lava o oe tangata whai ngā ruenga. Lau wha maongi le kou pule ngai ngai, wo kou wa aikon kuspa ia ngai fo le lenga au na ngai wha mai, mo outou au na wha alongo i outou matai.
Amene. Afai ke whaalongo i o tō matai. E ke aduakurunga langi. Whamai le atua o oelenga e venga whengaruenga i. Sa e whaalongo i lo makai. Le ima se menga le iloa. Le ima se menga inga o ia. O mea ese lo whaamaongi ke on time o mea umare ngei. La whaapale o i kusamaro whaamaongi o ngalanga ka ngia o i ngaruenga le lei uma. Amene. O le upal tuspa ia. Whamai na ia whaia i tātou ia Keriso. Ina i o tātou whaia ngā luenga le lei uma. E whaapale la o i ngaruenga le lei lena e tamo e ai. E tusa matu la fono. Amen. Praise God. Amen. E tā ua tele. Ia le tātou tā moenga. Amen. Ia o tātou tā momoe. Afai o le o langa whaakerisiano o tausinioga. O le awala le nā e te ta moe ai. Ta moe ma le wha moe moe. E le tauna ona e ta moe. Po whea lava ka mahu i ngā lunga la wala ka moe moe. Po whea mea anway. No. E te ta moe iai le wha moe moe. E iai le mafua anga o lau ta moe. You run with purpose. O oio le tamao le ainga. Ke le kaunga o ngā veo o tamao ainga. E te tai tai lo ainga. You run with purpose. You take your family to another level. Amen. A whai o oio se whai whi au ia po oio fo se whai a onga. Po le a lava. E iai lo wha moe moenga. You run with purpose. Amen. A whai fo o oio le to o lua lau ngā ruenga le lango lango. E ke lango lango i pe te ustai i pe te whaalongo with purpose. So se mea lava te whaia. I e whaia i lea tua. Ai disciplino tangata ina ia mawhai na whaapale ina oe. Amen. Hallelujah. Ta moe lai tu samatu la fono. Ta moe fo i lungo lau leina. Au e te ta moe le leinga le istangata. Au e te ta moe le leinga a whai o le awa, ta moe o lau leinga o le whanau, au ke ka moe le leinga ka mā, a whai fo o le tangata lotu, au ke ka moe o le leinga ki a kongo, pēr whai le o ki a kongo, au ke ka moe le leinga whai whai au, wha whenga ko ka moe leinga ngā, ko ka nguwha masingo fuala ko leinga. Mai, whai merikala ku spa i o le whai whai au, ka ngwha pēm e vai e sian mā ko whai whai au, mea le ngā o lo ka moe fo le leinga le whai whai au. Se va ai ele fare kuar fai au fa pem mea le na e tupu i lo walu fo lenga fai au. Amen. Ta mo e a o i lau leina o oil tangata lotu fai mea lai fa meikanga ka lotu. Amen. It's your own lane fa paleina o le tua. You might be called into administrator po o tangata fe so swani helpers to tono lotu la fo i lau leina lai tono tu spaia. Amen. Te ta mo e a o i lau leina e fa paleina fo i oi. Amen. Mi ale tua i lana upu le nei a fiafi fai matoi wha manatu i a te tātou i le tātou sāvalinga a fai o oio le tangata tamoe ia e tamoe tusa matu la fono a ua nei tauna ona tātou tā momoe ia e le mautonu ia po o fea le mea o lo o alu e le tātou sāvalinga. Amen. Wha manu ia tele le tua i lau lau sāvalinga wha le nganga ia iai le ta inga le tua i a te outou ia o se vaenga le nao le wha mahalosi. Amen. E toi whafangu ma toi whamanatu i a te tātou umalava i a tātou sāvalinga i luma o le atua. Ia whaamalia ina o le atua. E se le maanga i olo kako aku i runga langi e whamatala le tuspa ia. Well done. Kusa laua le lei. Well done. Ngai loro kako aku runga langi e varu le ulu o ka piri edu mai half done. Le ima se mea nga whaia ia pele ia. Nothing done. Le ima kusa na ola ia Keriso. Ai le o ta moe tusa matu la fono, ia pe tusa ma le fina ngā lo le atua. Amene. Run, ta moe, ia whaapale ina oe. Afai, o le ola ia Keriso le tausinioga, ia faapea no outou tausinio. Tausinio ina i outou maua. Whaamanuia le atua le tātou sāvalinga, reiva yaso, ta ia tulotou soifua i le astofi, la tātou talanoa hai, i le tāu o nisi o vaenga o le anapongi o lo tātou au ili i le afiafi nei, i le neifu i vai tau le tātou sāvalinga. Le tua le mātou ta maa whaaftai, toi whaamanatu i lau whanau e meisi o mātou umalava le nei afiafi, la mātou sāvalinga e whaamoemoe i a te oe le mātou tā moenga. Ia whaapaleina i mātou e tusa ma le mātou ngā wai ma le mātou sava vali e tusa malau uputa ma e tusa matu la fono we au mai e o mātou tangata a o mai oe a o i mai whaatonu mai oe a te i mātou i o mātou tuputupu i le whaatuatua tuputupu i la lea nganga i awani o mātou whaia mea whaatama i titi i o mātou tama mea i le leanga a i o mātou tangata matua tama i le ami o tonu whaamanuia oe tama i lau whanau i lato uma o whaalongolongo renei a fiafi fo i le vi inga i la o fio no sua fo o Yesu Keriso o le mavala au tuwai nei
Amene, ma amene. Amen. Whaamanuia le tua ia te outou, ia, mal sa valinga o tātou ia nei, le nei foi fiafi, e o tātou prokalame le nā, soani lau sa valinga whaalea. Nganga tu maudvi inga i le tua, ia foi pelvi inga ia te ia, ono suafo Yesu Keriso, Kevin Luiva le nei, a lofa tele mo oi, tātou toi feilo ai, i le astofi wha soi fua ia.